Nirmala kenyam kanasan content barashim pajiling rewich ka binteu sha sheikh mishiga da matot nek yentin a police ni agenda na banlinga jan gwasame kan kono re rochame me jirama jidit kan online tv gor jeno jende jenyo kanasan ko ken ka der subscriber ko blaren kono banon ka nor online tv bikan shamala shub ka je gwasa dana pay ka bare ka jan an lera bana linga jena shaling ni wona no rewich ka binteu sha sheikh mishiga da matot nek chaje yentin bande sholinkel ka shanga bakel ka jok sha sheikh mishiga da nak yen rewich ka bintiu ka Unity State Police ni ari ka mo tuoka ka kem entre which ka Unity State Ramadan la deputy camp commander David Matudbot charaje mo jala da no cha tok gwat mi chaji titin dobe naga gade en sheikh gade matot en sheikh mo kana nangach cha kemne je kuma ko ba dobe naga gade metod ba jangai keje ne tin chare ga mo shaje nen ladje tiketin ka ne tin wa ne tin konen teken kitin tege shega mo cha police cha chu yodaka ka cha shega mo cha je ke kine ri ngwan jikan la no na me mi je ga longa mana chalat ne tin ngwan ngai ke me da ne shi kon tok re which ka mai wut gwad mi chi cheke dab ka shwa ga dangro ka shwa ka yak ni yer ka shwa ka nak anyoki shekere wiki juba bo chumuchit kana mo chajalat chagade chajaben ban dolwal enno mo chagu jenu kan chingditi kamen ka jan gwasa mi chi shang mogwa alajin gad mi shi lon korom de non kuma ke de non gwan kamutala gwan de non kuma de kuma da jawrom kon kuma jan danan gor kana gatin kon tel gwan ke tel mane la kan karom jede gwano de te garam to de jabat mi shi dab a chakod da shi dab shanen da gwano mi shi long je kamin de work community de ga jogano gada shana long kam dong de mit na me shi mangwa kami shi jan me jin shi mu dong shi gorno bete ga de dul walba kon dul wal jaten